Uway na kinong yalam bat unong tau ain barim na kamaulay constituency ba proses di saukmi. Uloong baula penkre ilade banya aireng kumukertong syakaying dorbar tau ain ka lok sabha na ka Shillong parliamentary seat na ka United Democratic Party UDP lada ketika parti ka ibet banjit yau. Ketika khubor kelapaw haka arteri urisau arhajar arpaulai bau teyu rangba ula shimya kakabu banyakun watlah kini kisngi balalek no kilapau seki weide ki kerteng nalor uba piti saukme kata kaba kentum yuba Paul Lingdo menteri ke sorkar jela bamenta uba Jemino Mautho general secretary ke parti UDP baruba Tita Starwell Kine CEM barim ke KHDC Henry ke Shongpat sahaki bor bahalor ke UDP yano kin ai tiket na pedang kita ki saungun ki bala kenti wi ka parti nadu ki post namba mensua jom senior correspondent jom reflect apa jom jalan berakui di buah mi kalong lapor di ke bayar ha dan nak liang juga don jebut MP election di hakam ni negara badi kan syai di dalam kabu yang baik kenduk por mata di suatu kalau ke ngagar don kejing terang pandang kuapan syakri pandang kuapan trei baru kuapan nyarap nak benta jong ka jadi pai pak jong ka jelahi berokoi di kelas suatu nak lihat juga kalau light dem kum MD si dem kum DC pada kejing slay jong play kalau yo kalau nanti kalau kelas 6 kum minister di kalau yo kalau nanti pensyakri ya hapok ke kamolai konsi bagi jela kalau pada kejela tu pokum minister kalau hai po berik abang dangi kombilang ya kejela bendi mesti kalau arfus nem unus nem arfus pulai ngala nak lihat juga kalau ba larem no election mende tengah nganga pediang ya kani ngapediang baik mata ya kani ka ya kejing dem kadi ka syong hakam mon kalau jong kadi ka mandit jong pai ba jong mulai ko kejing kala kalau yo kejing kala Parnaso ba bentak besar pada mata kadan lapang badan kan kadan kuwi kada bentak ba kadan ka bakan post juga post MP tiba-tiba habadi ber MP nak kadang juga kalok to nak kadang juga kabang meneng ada fang ada ko kalong ben kenir ke jingrap nak bentak jong ka jelahi bro kuwi di kan hisung tu matang kadan apa ka UDP pada kadang ka UDP dan bon ngi sem ki aspiran ki bapak benikun ya MP ya kenika MP election. Di kumui kandidat nganga terwai saka parti UDP. Ida kalong gapala ban phai sanga ban mi sanga ban kersian yang ban pekhan kadang perfect habadi ba. Hakabadi ba kenika benta. Hakabadi ba kenika benta kanang ban kadang jongka kanang ba nakaliang jungin ngin yo kalat kang ti kalong ya ka ba in lang kalat ti ya ka bangin ngin yo mga ti ya ka ba ngin kit lang ba ya ka jelam bekhlahi bro ko wai di pisong tu kalau hang ni mo ngamene kalau pasong ang parti abad kalau ka shine na kaliang junga abot da ka parti UDP ka tiket na ngalong bakre ni kun kalau da ka jar khat ba parti UDP ka mai tiket do campaign ni pun na kaliang junga hi kalong ni kersian yaunu no panadiet ban na kaliang junga parti ka ibit ban ya ka ban jiet kum kotong ni na po da junga kotong na ka UDP ba kun na ni long seat di nama tu sing tu kadang ba parti UDP ke dengan parti ke idan kadang ki MLA idan ke MDC idan ke bobon ki XMLA ke XMDC bobon ki dah diberi ke parti di kemudian ka syong mata kadang parti la ka ibit da lagi ibit laman pe inu hambiang ban nikmat na ka mata ka syong sit ndek ay bangadon na kaliang jongahi kelang tanggawi ya ke parti berkawai abang kani ke kam bani kun yang ban ya kun ban long bani kun ya ka syong sit kelang ba ban nikmat MP kelang ba itu orang ni mata dan kam mata ka experience dengan la project ni jong kumway na ki na way kumway ni ka badon pa experience kumemli kumbesta bakti be dan pa ha feel jong life host nem ngaton ni feel baru pasdang ni benta ka karya ga jong ngali su ni baru pasdang hi dan ha ko ka siapa ba adu lapang taw samla ngi tre kam ba dan ki presiden sing sama di mana preng long ba snong apat kum presiden yo ki sio pa masya pa sipor itu bi hadu mentahi kan kamen siam
kamen sim syakri kamen sim merap kamen sim man har ba kadang rehem po jong